Pini nilila district press club di Phualong Pherangke mai ke phalam the ke la puhelo je ke dam tang chiklui jon nia phang man te ningkan son duprai lo la pen non het jong Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Alangli penta rada phan pachini polo je Karbi Anglong long la Forest Department mane eng nam kerai department along voreng amar sai ki pipon abang ke illegal pusi alang lita than lo la pen ke dam tan ta burin tum than bom lo ta sila so puthak ni lihin penta ni linut rat ke claim asongja abang phu hisap la pen RTI inun ke claim abang phu hisap la so puthak etheni rat atheng nu lita paklang tu je la so aworeng awar sai ki pike illegal pusi pulo la pen CM Sarmata pulo Supreme Court pen isi standing order do illegal advertisement ave pin interview ave pin pen ke jat aworeng awar sai ta pi long le pusi alang lita than lo la pen hala so long mangke nilita convince lo nilita chekroid lo la pen aron alam ke la ke rat ta chekroid dingi lasi lalo la pen aku alang ni isi alam ni itu CM ke hai bang je ke dam tang ningkan ke hoitu nili ke lang bakarju nade ke chok che dota hai mane seta nili karju long ke lang ateng ke dam tang ningkan ke an aworeng war sai ki pi advertisement ave pin pen interview ave pin pen ki pipon aworeng war sai ke claim atum phan an asakuri ke dotum phan an bangke non arona teng pen si non pipon thunang po la si re advertisement mate interview pipon po la pen la so teng si niltum arona teng si claim pon po pusi alang li than pachini pon lo la si la so bang li dak ki pugang tung yi ki bangke la pohelo je ningkan kep ki claim bang photum pinna bang ni jong si interview call advertisement pi pulote is limit artata nang parcha ta do kokpo je ko anma sakuri phan arta ke apply me la so artata batcha do kokji pulotang te hala tumke dake directly si la tumke sakuri dak si ave dalo lake jalang lagi puge hala tum lagi le pache long sunang pu setame directly dak pensi ave dalo la pen physically fitness physical la mukhata ajak jak kong akam pindak forest along ke kat nangi ke chom nangi ba ko pine la puson do ta system hala so long setame ke dam tang kan ke iklam tum ke arta alam beta un edat la sota dopo la silo la pen non akimi non ke claim wa tu phan ta alang li pulo la tum ta pache long nang pu seta dak ni CM sarphan karju kang tung malte kachini kang tung rat hoi kachini kang tung klar tak la phelo je alang li lahai ki claim mo matu ma phan kan hon pen luma ma de alang li la tum phan sakuri pen ki phlung ya phan ma la dak bang klar kle det athe la phelo advertisement pulotan te la ke akimi tung da pidun po la dak la pusona niyom ke avedaji ki claim bom existing atum si la dak ke apply long choji pula puson ki kali daji circular notice ke hala dake kaduk kawe phanlo akimi aban pu avelo lasi kaduk eta apply pu lasi ku puson ra kom si hala tumle sakuri ka che long alama la puso lamda dili asabo chini tu lo lasi ke dam tang ni gan ke ajak non news long dali tum thek long cheklojon sir cap cheklojon cap ke claim bom atum tadu dorm halong le la tum nong nam long le pin la sitame la tum illegal pusitame hala tum ke komar phalo ke claim pike la so abang phu illegal appointment ke long atum komar phansi ke claim pilo la ke rara phan sarkar government phan nangli tum government si la so kam ke kachut toilu government si la so kam ke kapak claim lu kachut toilu rara pharman pak claim pilu pulotang te pini ku pi asai jokji si nangli rok lo je non la tum phan ki phlung nan kokji athe non ke sakuri bakuri kawe kam chuklem chudam mowi apor pinak kitcha na dim inglong asu rat tung tanon nang chan ulo lasi alang litum ko alon de aning karong adorm ha ong utahai ong edet tahai sta ko alon de aning karong alang li ki puateng CM sar ki puateng plotang de nearly 1600 bak do tahai council sector state sector 1600 do tahai 1600 plote ilitum everest dhuri nang edon hem bang pho plotang te 1600 lote 7000 so sedet tahai ar bu ba total population la tumulo pulote laso amuni tumke laso asakuri pensi hoitu ke reng chot tahai po
ตั้งแต่เป็นนามานีเมนจงสิละตุมพันพลุ่งหลับลูตั้งแต่ละตุมก็สนสิเกเรงละละสิกอมเมนตุมapor pen apor mate arriba meeting long tading je government atu la je ni tum development claim ulu pu ta development claim ulu pu tang de alang li tum han la pusona tuara veluma je alang li tum han ta pedotip la pen anso se ako unemployed aben solution na pan mate asakuri nane create pe bat pen akapek ari soe jang phanta ke pon thuji la pusona bang si ke claim nang yi busin dili ke matha la si la ke non amat la tum phan isi kapi sumpon ke lake nang le tum government I start government machinery lo lake officer tum le jok officer le chok che no government machinery government staff lo la si hala tum ki chok che join de ko son si la rong asor mate la asu sakuri ka chok le tum aki sum nang putung nang la bangke dili hin pe ke chok che pusin dili puntung lo athe sakuri ka hin ke bangka la hai chok lem lo legal illegal bang la an rong asu ke chini de lo la si dak ka sebet pen dili pui bangke je alang le tu jitu anong nam Dius ke doa la clear at nangpo la tu ceklon silkep no ceklon jom kep doa stame ke klem tang anong nama bangke alang le tu phan clear pinang po government pen la pen alang le tu phan la dak si illegal dak terek nangi pulo tante la dak dil tu aron along ke dili thangi pudun jiawe setame alternative la so alang le tu phan kona lo ki bipo la bang la so pran la tu government la tu abyostha mate awar sai claim dangi pusi dili CM Dr. Tuliram ke hai phanta asar phanta dili chunili itu tasi la tu phan akaple kadim byostha pinang po dius an ke pakler anang po kelong nang ya an ke pakler anang po pusi dili puitung la hello la si la don malom jitu ili tu paper media long thek long sai alam la so puthak alam ke dili la lo kan ji kang tu ke la si ako la solo got dili don isi kape klang ponji kan ji kang tu yi la hello illegal puge Supreme Court pen order avete akaprek illegal ke ilitum nep nuluma ba sorkar tum dingje nuluma ba action en nuluma jela ke court pen order ave ba court pen order dota hai la pusona ni lini yeng tu lasi dak dipuang bo dipua taunang bom bojara dun het dhon siri ke damatwar Central Range Forest adun भारी अहम के एयर किंतन go down glass corner pu amen a businessman amen pen ladak business establishment do kintan forest ahem office adulong kintan si lake rata theklong from lasi lake kapatu hormu kalino lasi hala so hormu theklor pen dili dak department of Tumhanili kisi lo hanglo RTI Chief Conservator Forest Office long nili lo ke hangdo lasi laswa lo jitu ke ha alang tum reply nang pi bangke la hello nili Chief Conservator long lo hang pen alang tum for West Division Forest haladak la pen ako Divisional Forest Officer East Division la pen silviculture lahai long thomalong ADFO pan Chief Conservator pen RTI transfer lo lasi halatum na transfer allo ateng a reply bangke latum West Division na bang deliver nang reply na pli bangke with reference to the above I have to reply that the RTI queries as sought by you regarding order as per your queries number 1(23) of MS National Sawmills Difu and MS Glass Corner go down. Difu is not available in this office of the Karbenlong West Division. West Division long ke nitum la so related documents ke awi pusi alang liman dak reply nang pilo. Lasi ako som taksi East Division Forest along pen ke la dakta som taksi question number 1 treated as nil. Question number 2 does not arise. Question number 3 does not arise. La bangke East Division lo. East Division ako silviculture bangke la tunang tok dulo amut PC tok delo under section 7 of the RTI Act 2005 as required by the petitioner as nil. Lake lahai ave required information is not related to this division. La so a division no longke nang lika apply alu ke dak thang a related ave pusi alang letu nangkipu. Lasi deliquation ke lahilo deliquation na bangke
hang la phelo the subject matter concerning legitimate of permission order in the establishment MS National Sawmill Difu MS Glass Corner Godown Difu within the forest land of the Central Forest Range Difu. Number 2, the period of which the information relates since the inception of the structure and the status as on date. Lasi lahalo nasnili question maksiputapo whether there is any terms of valid permissible agreement arrived at with MS Measured National Sawmills Difu and Measured Glass Corner Difu in the West Prime location. Number 2 question, if the establishment of Measured National Sawmill Difu and Measured Glass Corner Difu are on valid agreement, kindly furnish copies of such agreement by giving the full details including total area of land under their occupation. And number 3, if the structure establishment is not permitted, if the structure establishment are not permitted illegally, so to say, when what are the steps being taken by the competent forest authority, Karbi Anglong Autonomous Council, KACC, so far taken no dismantle the structure by giving the present status of action taken thereon. Lahelo nili question ke sitame latung mabangke lahai ke kadui ta nil pulo lake. Lasi nil pulo lasi Ladakh forest a ham office adu ham kintan ham care kintan glass corner putok ham nangli ham adu ko malane ke do chine pu la kum sona lang lake. Nangli ham atheng no si dak kintan chini ne ko ma muni ne dak do ke pu lake ko allo lake. Tamane hatu hala somnit kacong humnit tong la dak dulu ne pine nangli thana heluma nangli pine ke cerap duma nili ham adu do ni chine ko. Lasi Ladakh nili puji bangke laso a information nili tumta ke claim isi acak dinglui pen ke claim masih jirpojir pido di tumta isi source do di tumta isi kaci create do laso tengpen laso a information ke nili tumlong do lab lake laso do lab lasi laso bangke ke tham fui nan mojong si adorkar protela nili produce tek lake lasi lake totally Dhonsiri Arizab for rest along le lake lake nili leke ningje gali lake nili leke ningje gali lake record si kan ningje lasini isi hormonal tuman nang than free po Ladakh do application lake to the Joint Secretary in charge Revenue Karbi Anglong Autonomous Council from Assistant Settlement Officer Karbi Anglong Autonomous Council Difu. Subject: joint verification and report conducted by Board Revenue Staff Forest personnel as per a directive of Honorable Guwahati High Court, White Order WPC 254/2013, dated 02/04/2013, 21st June 2013. Ladakh Tokla Fellow Sir, with reference to the above cited subject, I have the honor to submit herewith the joint verification report conducted on 21st June 2013 by the Board Revenue Staff and Forest personnel, whereby the representative of National Sawmills were also present and the staff. After verification, it is found that the periodic patta issued in the name of Sri Puspendra Bora, son of late Dondeswar Bora, is very much within the area of notified Dhonsiri Reserve Forest, as per declared by Governor in Council dated 1st December 1923. White notification number 2537 R Section 17 of Assam Forest Regulation Act 1891. Hence, the land area under the periodic patta number 108/1259, measuring 12 bighas, 4 kotas, covered by that number 200/1907 is marked within the Dhonsiri Reserve Forest under notification area. Pulo tangte nangli long source information mate longla. Lapen la solo ke totally West Division along si la solo ke tu atre. Pulo tangte lake nilifan lapen rada fan lake mislead ka kurilo.
laki kaci honde kala melo daksi ahem kim tanpot nili tu balong a report hang tawi a related alu masinir tumlong ke awi laki itu pulo tang te non nili sitame barat sitame isi nili tum nang litum handang honde khol nang litum kopini hidden agenda doma nang litum mong kopini abuja buji doma je la sopon nang lidang thane he documents nang likapatu kopini arondo pulo te nang lidang tok nai nge la son na report information nang pinu lakile nang tonga lasi labake nilitum adau dokolo dak adfo chief conservator lapen laso amalik ahampu puspendro bora latum kopini kacira duma latum arlu pen la anan ingken latak establishment gitu long lo lapen ancot takela illegally ke do pen ancot takela ako laso puspendro bora bang glass corner pan kipi la ko alo ke choklim ke lake lasi ko alo la illegal ke la bang ke lasi nili puji bangke la bangta CM sar nili ahok along ke nili ahok alam ding jeji ahok helong ahok ding jeji nili jok abita dunde lasi CM sar tuliram Dr. Tuliram Nohang ke klaim mesen long ke nili mesen puji lagi lapen hinudak ning ke hinudak puji lasi la bangso long bangke lakin non alam kali abari malam lasi CM sar hotu chini edat tahai lasi nili ka pachini lo laso hormu bang alang li RDPC CM sar bang RDPC athe alang ni ningkal sir cap keyword into the CM experience ke well experience lo alang li lasi laya puthak incha mi pen RDN pen laso glass corner go down ke do bangke lake te rek nangi lake illegally sin tadake lake kidu lasi lason si puji lasi dak related documents ni le tumlong do lasi court case ki pi pota do kanto ko ta do ya lasi apor nang le pulotang te nili ador karte nili produce lasi alang li pan ke plum play gali ladak divisional forest officer kar banglong west division pen alang li pan logo pi tu Sri Puspendronat Bora Major National Sawmill Difu subject vacation of land under your occupation inside Dhonsri Reserve Forest reference gov notification number FRM 116/2003/53 dated 7/11/2003 lake alang li pansi notice ke pilo je high court along standing order do je industrial area kalite industry ke do long le lasi industrial state kali lake dake do long le kusi alang li pan notice ke pilo lasi lake west division DFO lo ke pi lake DFO lo 2004 anika lasi lahai are kodu eta nili pan nang pi ke army ku lasi rar pan ka chong thilo nili pan nang ka chong thilo lake lasi lalo lasi kodan makelong pulote mo peta nili nang thalo ni tumda source du ngador kar mo che thanna nga porna nilute lasi laswa hema bangta prap jinpen sarkar adiom arona tekpen dak eviction kurina po rat along le department along le pinang lake lasi lata isi illegal lo lake lasi nili puji lasi pidi laswa phereng kia mai pen kar bang long ara phanta nili kapachini puthot kapachini kang tungji ke sonni ya dalam lo Goreng awar sai cuklem wong forest along eklem atumta alang le tumaphan pisung se pin pen la government tumta isi mesen asai deng pon pen alang le tum kewang jiari ke mesen ji phan deng pon bungsi ni lining thelo la pen CM sarban ka chuning lo la pen hinia bangke illegally ladak business establishment gedo la bangke la arona teng pen la pan eviction kuinang po order pi boma pita damde pusi tambe alang tum aron duji la soron teng klem po pulo te pi posipi da plunga hedelo forest department tu kacira tu kok ma pusi dilita kondek nang kong asi la hello pidi ferek ya mai ke Apa la Puspendra Bora kapo ben du pulo de non desor bola non de sor